lady na na kan te royalty musonfo ode no prempe concern ma ba pepe ensensem bi enam social media guess what ewo emremu de ka mu yenka wo a ewo se obewo oba no abeti panie na abawo bi awo shen kra as a newborn baby awo na 11 days old kra wa even onye I say 6 months bi na say be 3 months bi or 11 days na say akra mono kra one can suo kra ena eye oba bi awiye akra no na ne chemu nyina no sen eye ababa wa ya meka no asemi owo ye anche ena eye asem bibi da akra ni so no man da ho no mti nyame adomo a akra ni eye change color white no na man ko fira mo shanse nyame adomo afiada onsansa na chi embra na amona beti epane ema no na we na gyo ni ko fi o sa yes time aso so oba no oba fie no na eja o sa ko hospital obie hospital no ye Agogo Presby Hospital ana abba we ekọ hospital no okodu ma na lady be approaching us o se de oba yi mi hu ni me ko adwa awo kra mama awo ai me frɛ ma me so oba nu kakra ana baba wono anwene adwene mo no de aba akra ne ma no say like say was me dey when you ko ara wo me fa no de ne ma no na when no de ne ma no wie ye no ye wo ba bia sister ndi abofo na fa eno ma ye twentwens ana na da bi ne gen ka say mo so ma me ko na nsa ko ye gas bi pressure say onjai because o catch a girl kwa mo say okojon shaba enti wonjai na na say onko jonso na bibi bo say on sa na chi na on sa ko he ba bia lady ne ti no okoshe ya lady no e bia ko na dwane besi na ye hu abofo na ba bia wafa ana ye hu lady no so bia wafa enti ne de kwa so won say lady bi ekura abofo be enye ne dia ewe mu mo bia nwo ngenye na say mo hwe na say enya abofo ne ma ame no na me hwe mo ne de kwa so ma frɛ eye omuna ye de akwa ne ma ame ama because aye awo mu nsem ye papa even wo sha spirit ni say ya me say na me ka say ni say on say wo nyem pa na emu ntesuo emu te say bofo no emu akara kaye ani ayi adi a obekomu no ye hise enti ye hwemo mo ma ye hwe mbofo no ye ye ku ani ku hwe video no embrai bai pekto aso so me going to na de legani me ba wo ye na no tare na watch enti me ba ne ka se Friday me na me wa no pa ne me ba Friday na ka se ye no de na ni sunti a je me to ho tina no Wednesday ne yi me ne ka se na Friday me na me wa no pa ne enti me be do no musie na ya hwe me ba no ote ho ti me no ba tina me wa to na ye di bi ko no say no so bi kita ne je se na ye ne fe na wa ba wo han se ma ne di awu na me so ka fe ko fe hye wa na mu enti o friend wo yi se no me ko me akwara ni me ba no na Johnson na me se me kwa ko on so me bin ba dem so no bi na ba ye enti no me ko do so me hu ne ka Johnson ko me nya ko Johnson na me sa tele ba me ba ye no onti wo enti ke ba ko me se me sister pa so we no so sister me so da pra na sorry afi ye ba bia ye hu girl ni bi ni abayi wa what she skin suspend no she straight dress before straight dress ni e flower and again so she straight dress black no she kedi black and white e was so aboni ti ni gu no ho oba no 1 week 4 days na watch any is that what na be say 1 week 4 days this is any pan so a oji abofra no so wait identify oye koko sexy don't get to send me as no big me wanna me buy me ba me wanna me buy I just so no me buy but you police one I commander le kasai no so mo ye hu aduma ajo you didn't know say please of no entry what is it yes ajo yes lady no ana kana lady me ba cho me pese me ma hu se o yo ba tai o hu
na wa wo penya ba cho e ma wo mfu won so a wo hye me wonya nwo ya kafra na me ento pukasie yi so na oma oba ne bi na wa wo ba so wo no hyeden na de ya me nanim de oye no ye ma ne ma na madam me pa cho ni de kwa so da ama se de wotimi e ka wo ka won sam yi ifa so dwene de wo ka no yi wo dwene de na wo ye no yi ada etina bibi ma kwan se wo ba wo do ba hospital de bie bo nchemu wo ti no radio FM so radio so TV station so de bebre se wo ba me fa ba ma obia o so even so o kom comment from mano obi won ma post you ba no tina ya na so as social media wo a post you ba nim post na tiko post na so anansa na nsa post keke just keke patana mentia sa wo foni mu bi e pesa mo ya na mo nya nwo ya sabi e no mo nya growth e social media now what's my wo chemu no ba che say wo ba hospital no no lady uni ni be bia woni lady no be bia na lady bia producer obeyi wunya ne fe se da wosimia wo ne wonya ya ka on so die no hwema otiri mame madam ena wo ya we ni ba ya woni kwa amafo pray ma menya ba na madam emu ntesu o de tin na chi wo de aba ne se menwene hwe me se oba be obi keke like when se to say na what job ba so me ko jonsu aba I don't want to catch yourself up because me say I'm chima de chade ne enima wo de acha me ma ko hospital me de ne bani ma nurse na many feeling dado chi na me de nurse no so nya de nisi skills so mo say me se me nya ko na kama so bani eti na mana me beba ho a wa dwuma ye wo se ke be nko sme jam ba ma obi me ko jonsu aba no bakola fa abran ko ne de wanti ya obia wanti brebia we wan ko tona de ka sha wan to so bia na opeba na onya ba enti wodi ntuma wa hye ne yemu a so o tikwan ko ba bi na wa ba ne krom se wawo till 11 days baby o ya fa ne ko prekope e boy jo mi da ka sa because the be etu for social media the be etu tete mo TV so any radio so ye ko ye kan de bia se mummy and share my friend see a baby go school crap I was at least ye escort no or poor madam the number fear I said you and let no number fear but never knew ya I'm at day a day send me help video grapple and young crap is so wounds meaning dear how boy my min jack and I hear not about time for a baby and yes I record the next and let me master and I don't send you in I don't want to and na bi ma afre pressure me sim wo nkwa ti fie wo na wo nya pressure se wa kuma ba so sekin na obi ani fia fo fia to ata wo bewu abraye siwa woni gusuo enti pe pressure don bi num na so won tom wonim se diabetes wo adikitikiti unya diabetes na de bi kito bi grombo tiwa yentimi mpamo so a ebe didi umu a hwe ne kotwa na ye twa na so a fo fia to ata wo bewu enti pe diabetes adroni bi anom na on so won to o pe diabetes adon bi anomo na ebobo mu system na anwo ato me ba chodo ma A to Z no me ba chope bi no atem sabi o mo ye dro kama a ye nwa so bi a utimi se na bi mada ya adoro mo de bi ba ye no obia person no bi timi ka fa mo sem pe A to Z ni no me ba chodo adoro ma ye nto ba ko enja mienu ye to ni me se na abo me san se eye adwuma na ema adwuma na eye easy e mo apomoden woni me se be ma de utedwum anya den ampa so de kwanso ebe medoni binu mampa na ye kanu e do e bia ota won pese be fo kofi papa kwam papa be ba che for darling sweetheart honey my g my boo dia be ba che do e bi na ekọ emma mema e do enso ni se ekọ ma mema yie e tu ni se on be pa da be se ato nsuo won pe nsuo so be se ato pa da na de fra kokọ nsuo he ti bibi biela you know easy ano betimi dia afi ko syrup ba o menstrual pains kana na bofie na so nko nya menstrual punya o menses pe na o se ewiase ni na wonya menses enu ti pe ko syrup ni bi enu na on so won to woni so ba de oni atenka atenka do ni bi nie na bi ma se bra no so mo atenka oba be sia o da onu se na oba ma o se so no odi no ofa ya na won se hia o da ma pe atenka do ni bi enum
esa atenkedo no eboa oba oni feelings the feelings atenkedo no bi enum na onso wonto ye wie kura no de na ese ointment we am kan wasem de ointment am de mani so ne so a me pan sherada an ye fe ne se manhia wonim se ointment we ho osisimu eya wo ya pa ekuro bi aba osisimu wotimi na wodi tua kampa me se o se ebe ya djuma na boy djuma ntantem kru wo ma 90 no wonim se o se eye mpaboa bi a wo bem kankan titu mema no pa motimi hye kambu bi omo wa to ma na krama ya kra ba fa ede entia emu kankan penkum ebi na onso fa sraw na animu o 90 ma propro na me so fa srem na ema ohun so enye kama me pa cho pimples impampo wo de sra so na kwa kama asema ma won afa no etwa so intime sra fra na ban etwa e wo school na so so e fa wa no se mana so nsem bia on ti ase no bi e man na bi ma me pa cho fra na mana wo down ma na bi man be fa na ma no so eno adi nkomom wan timi nka bi ma de no kokko so me ba ko pe makra